Yamu akwaba ede aba Adom TV. The big agenda jumedi so ene the first day of July 2020. Afeno yedwamu mienu na yahye quarter obi besi na etoso miensa the third quarter of the year. I said din eja yesan aka atwim asomu na yehwese twede aponyankopɔ obedi ho afofi na yepempen ede kɔ yabato so na kwam bia so manum ba yehye na mu yehye so on the big agenda issues na topic ano eberesi be discuss na wanya emu anuoma animu nkyeremu nyina enra ena registration e hyase na second day send anuoma akɔ ebehwe kakra na before then no enra first day no nsɛm asisi challenges no baako a edi mu akotene sefata sedi ho nkomo na Asante-Akyem North obeka na no ada NPP amanyuko ni omo prime minister ko wie se as injunction da so as injunction na so ema nipa ni bi koto aba no ho nsensem mpanimfo nkanwie registration ho enra there was a clash between the incumbent MP Yera lawyer Asante-Akyem ne supporters and supporters of Kwadwo Ban Ajiman no ye former MP na wo bomodin se obesan ababigina ebiem ewo abato mpesua no so dear potin ne kofa santokwa we baye dear potin na posifo ya fa osase ya tesa posifo kra tutuo no no so ehobom mu hwanpo ena engineer ana o initiate sa attacks no ema ne ekoko wie sa ibedi sa nkomo no nyina e big agenda so ene de bidi ena na sei ampofoje yitwe omra Yamu akwaba biem afei yenko ensema hodo ene yeba bedi eho enkomo obi ni ma de kura akwete ba yera homam ama enei Asante-Akyem North ababe hotspot se eye primary so se eye registration the eco voters register mu se etese kai se rono motors oton ka papa mono chean ana se opede broni akyem kakra bia ye kan se home use na mesre wa rono motors omo ka papa e wo nhye papa ene usi kan se tie bia benya ho na ka na mum se opeka papa dia no credit ne se rono motors for ene beboa wo ena body line clothing onso shematade fefebre bia achese okọ kantamanto ana eye despite abrosana se ana se obekọ okanhyi edwakase mu a wo mo ewo ho eneyi ye kọ Asante-Akyem agogo registration is ase enra the report bro ma hu se de esi akọ on the first day ene perifo kasa na second day no ekamia nsa smooth kakra one or two challenges bi ba ya about commission na asho se uguso tretre nioma esu ene nsama enkrofo eka ene se ebetumi a eye registration kits na se machines no yefa bi nkeka ho sanse wo hwe eye registration centers e wo se nipa dom ekugu ho ene in a day nipa omutim register ma se e wo form pa enti sabato kombisa ne pese ne ho ye ha na otwo nipa dodo na adin na enkonko ba se wo dwumadie mu be fa so ama obi nkonya kwanya so obeto abade a na ne e wo se omudi mfidie ne bi eka ho sanse obi ho no ya time is money obi di line so a hwe no ye bre wo so ekoya adwuma so pedi obi die kakra enti wo kwa ba me ye ne maye ene ma anya anye enenam na Asante-Akyem eni na nanom ekasa omanfo akro no hu hia omu nyina ahya se di nkomo se ade kropotia ewo kro num efa manyosem ho empanifo anhwe ensiesie a enipa betimi awu enra etu ototoe na de yete ene se aposifo a wonom no eja wo boban ahwe se emra ene pepepe be ya adwuma ewo kro num no womo ene enipa baako bi a osusu se wono ye chitani ene wa Kwadwo Ban Ajiman na ye hwe se be kwa homanso na yenua bema Isaac Amoako ono to nkra free sampota mo de breye asem no se de etie ankasa no wa kire mu anu achi no yere mpanimfo a wonu mo twaka e wo saa wantwi ho enyina bedi nkomo na ya pasem no nua bubre na esefata se ne mpanimfo every headquarters impo ekokɔhwɛ na wonu timi etoto nsem na wo matimi ahwɛ Isaac Amoako dodo na adi om de friend ne uji poncho wa hama no so Isaac ye mo adwo nwumre Poncho. Hello, Poncho. Hello, Poncho. Hello. I'm say Poncho entimenka na producers in behwe na fe bibia akokama. Aniti ye pese ye hunu adekroport esi because ye hu ye nka bia rift beba during this registration na ka ye opposing parties either say bia NPP, NDC, CPP, PNC bibi na enkoso ne bia ebufuo bi akoba ma bibi ba within party na nkasa no ebenifo so utwa ketcha matoto ya na onwinam bia wo mo atwa wo ho ebo atwede de a na se asem kase bi pa ewo ho a ewo se yehwe na ye ka ye nkonkoro se ye nua be ma na bete ye nka oji Poncho afi otime nka Hello Poncho say ye nua be ma Poncho ente ye nka enti quickly
ma yenhwe ene report ahodo a yensa aka ede free various registration centers no according to independent observers a omunamu no womo kire se process no se de esi ekono nammom ase too slow nti ahwe entimi capture ni padodo na nti animanim ye wosa abato komisa no ehwe hu bibi Isaac Amwako oji poncho otimenka poncho otimenka eba ne sei ene tuoto ye wa Asante-Akyem Kana bidase beto ni bidase ma kwa nana uni bibi hello oji poncho kasamite o nana mi nyina se no ano enumre no 10 to 11 hono no na Asante-Akyem agogo se manti bia omu se mo kwaduba camp ne and the appear could be camp wa oni mi sense bi ba omo pharmacy mentim ho ase kaka ye de ba e ma kwadu side no enkrofo no de kupim ewo course na no na mi se bufo kaka wo ma no ano manti afane no mmiri no kwadu side Kwajo side and the side and then man say they call crash ya so anana I hope to magogo ye pa say ube pimo agogo ye febe bi dollar that side ho na am say pinche na ubu say afanyi ni menu nyina we just say we na chance we na chance who should dem hu baby potia asem no Poncho yana to boase na echeche asem no mu yie o say enra anwumre be se nondu ekobodu baako de na ekoso enam so ma Asante kwa isori den na ekoso nana mi na se utete ma afani nu menu se we ene bedi gato se me so we ene di gato se me so omo nsi se de hu asem no patiye exano na ma pinti ne de ebaye ma mantie no to sane ya enti se dia wo kan me ba wo se dia wo kan se o nse de hu no de ebaye no wo ye de mpo na hu se bia enipa asimasi efiri we afa we free we afa eden ni nyina so no nana ni nyina no se manteni enanum bi ko pem ho no bi mo ewo Irregularities a me no mo kasa no chese bi mo ba me bi kura de o chese ni kun kura de o mo de ka san se gidigidi e de be run fi a o be ka the car o tini ke mo sani si to gu ni so a o so be run de mo so e twintu so sani ye a o so ma won so to ma e mujo kakra Poncho o asema okay won shedan ka asem bia o si asem ni supi maye nhunu se hwan enedi hwan achi ekowura hwan fie police fo na di obi achi kowura ni fie hwan na di hwan achi na hwan mpo na ekowura ni fie no asem na aka no ensisi so oladi mu ya ikaka sisi bi ma mo ai mesi asem na aka no ensisi so enti kanenti ase emram nana me chese eno ano asem ne koba asaro edi asem ne baaye de ne koba ye pinche ne koba ye no se mi tie mu ya se mi tie ma kwado boys no excess and the boys no and a big cabin to some so utie mu so and the boys no so Poncho my fancy na I think say you've succeeded in confusing me aka asem na o kana me nheda ntia se papa nti ma me mfa wonsi na me gidi ye se on so etie no so as we speak now no ntimi my information papa bia on betimi make bibi out of it nti ye momoden se yensa ebeka Mercedes a wono ewo Asante-Akyem North lawyer Asante-Akyem na yene no edi nkomo ebisa se de esie a yetie se etu akasa ewo Asante-Akyem North no anye bi kwa one the political head of the area as we speak akwakoy member of parliament no ede ne aka kire na briefing be na wanya na empo se yetie se ekitafo eka ho bi no eden potin na ekoso enim se abato a na wo se ekoso ewo Asante-Akyem North na no 20th June MPP for eto aba no eho de no according to per ono ankasa na interviews ene na ye ne chese eho de nde akoso awie per kodjo ba agman o chese on de yonim ne se party mpanifo maniti asese injunction ne court ne ma bi ntino enkoso nti otwe ne ho efima onim sabato akoso sasem na ekonkon ho ye twen National Executive Committee of the MPP so mo beba bonten abekere se ampa bato no moto taada no wo magye atum anaso wo munyi ntumu se ebesa to biem anaase de wo mato ne no ano no enkwa animu no unless say National Executive Committee of the MPP wo mababonten aba be si aginaye na enya nuru ho ne de
die ne kote bayra homam die ne ko kenyaye enim se di ntro ne etro enti die ne ko hye abufuo die ne ko baaye a nipa ben ene ko hye nipa ba die nkomo ayensini bi epetuo bi ampuadie bi ana die normal ntokwa ya de paako anti ye pese ye ko to the root of sasemu ne se enema bi wo honom ekoso omamu especially ne ye de amanyosem ekoba bonefo so ne de amanyosem brabra so se nipa bi ena ekontokwa wo mo ya de bi ensem freti omamra na wo se oman na mra ni wo mu di ne pepepepepepe frenchim ye nya de amanyosem ena we camp na ye hyase ye pe afi bo na dwato na makiri afi na party mpanifo ompabo akese a enam omanfo tumi so omzaka no na wo di tu eti asem no so na asem ne kana akwa bi basa eni ne wo constituencies bi wo oman mu a chese afi bia bato afi bia obetese ye twa obi sikan obetese ya tutuo saa nsem ne ba yenhwe ne yenka empanipu masibrinti no na broni besi na recurrent na eguso a bribia na esi but yentimi nchichire oman saa anka anye bibia no yenya over 25 years ewe yakabimam kabi mu no na aduru bra ewo se yenyini yesua bibi ukodu abrofo kromu a omo ye election kra akono keke ade abehunu ewo monten so ene se ebia posters a nipa bi dia tetare na ase po billboard bi a omo je sisi no kra nkuma bi a omo de kire se yento aba enfamo mo se political activities na ye huwa to the sense di ntro kra no ye bo ho atwede ni ade no ewo se yenyini etra saa hye no ewo se yemi ani bie etra saa hye no yesa ehomra ne se the beacon of democracy ya be hwehwe so papa bi ewa bi mem hanum se ya ye de yento aba nkontokwada enso emprepra ho ne mfiafia ho kakra no tetia ne botoa ya hwe ne anka ho asemiye ni anye ne yi a saa ye be be so na age yensem. I think these are some of the issues e was say ye hwe ne tackle aso man ye pempen ediko 2020 about no because sa free bears year 2000 mekai 92 about no na ehu pa because that was the first time in the Fourth Republic no na ye to sa abani bi it na ehu I say ehu a 2 year na chire ye 96 kra no na ehu but na anhyeda anye te se de ye keka edi akọ 2000 as abre no Judge Rollins flight lieutenant his excellency na ase ne bre aso oba be free ho ama nipa wofra wa be hye na namu wan na ye beto aba na obedi nkunumi da NDC enipom de ba Professor Atamios na say ye mampani dada John Ejekum Kofo na no aye hu a ebi se anhwe ye tokwa besi anhwe ya saa na ye de saa na ye de famu 2004 even it got to a time the opposition accused the party in power that time led by Jeko Tanko Bechebelamti mo kotena ba bi omche sa bato komadi nkunima wi bi say one num say to me no say obe declare omo as winners but na omo akotena se akoka e ma asem no omo twe court 2004 na enso wi akire no na no brebre ma bato eso adu 2008 it took some party supporters of NDC say omo for money enche electoral commission and so ka kiti sana 2012 ko wie court 2016 and we sa ene di kurekure mu e do bepem sabri eni kwase ya adwe se da bi ehuru abadwo dako ebehuru no enyo yenko ahoma no so na yenhwe se ye de mpanifo a ewo Asante-Akyem agogo ye jasehene na na agei frimpon ebetimi no edi nkoma nana anyimre wotime nka onana me ma wadwo ya ura Wadaroma wapom to say Adom alapa. All right nana minim de ba ye ejamo akwaye kromu mpanimfo de bia obetima boa ye kakra e de asem ne si ya enura anwumre de etie ne se etuoto wa agogo yi So Odoma de etie ne se enam MP sem no aba o nipa mi yenu na wo mu gina ba akofo pesa no kwa na nyina no but ye nim ne se so yi oduma yi a obi so no be prekora obeti atena se onye me hwe nkoko de ye se nkoko MP no ono ye regional minister ita kwati da afọ ono ye minister wo isi region and so nipa be numa na ntia na ne contest ye so wono kura wa nya and so won ku ntokwa ye MP o ha aye ndia bi akubi na dia wo ye nya tutrade nana mpacho si di okan ne si bi omo bro abranche ba ko fe na sadu ewo domi abra
Asante-Akyem ho omo bro no buruburo a asam no aba ono obi contest no ya mana nkoto aba no yetu asambre man aba wo bakaban akura bi ase andidi macho man fo kogu ho de wo ye bi a enye ka aba se kojo baaje man ne eginan anteko bebre ansam bebre ana aba ye nyina ase se wonum se wugina yie bi a ane na mpere ne ya hade obenya wanye after the better ne say about the junction come the court na court junction to so okoto ba ni bi andi akoto so bo lo fo ba ni bi ana omo beto aba ni gumu anko ni tie ye police station ye hu bi da ada wo se omampani se pa ya ti ase na sa asam no a ombe court kina wo court no ombe konti wo ba timba mu ana gum ansa na ya kokot ni efre na memo na amade na kire se nka wonya no ho afadi ana odi anaju no wo twene fa ana kojo ba wo fa se ba ko efre na jibi efre mse na ba je eni ma ni ateka ba o ma no bi wo office ha ampa me mbi elu su wo office wo na o mo ye meeting enti me ki ye no ana me fre me ma no so o mo so no free wo nti me o mo tie ye no ka na boy ne ba ko efre no ko si fra o mo dodo no fre na o si o tu ne kai o ko du jibi didi fo no hono tie okodu wo se ya ape no and didi tuo ni ma ni ayizira di na chikoy okoy ya no da mo ni sifi ka ma na se wo dwane ye and se fo akra wa ntu wana and sutu ye o sutu ye no akoko kola bi wo hono ma se kola no se we bi fo abefa no ko se ji o se yin fa na de no ko ani o ma abefa no hospital hako enti saade no na aba ha adi so 20 ya bom agogoma nyina asore ko ahimfi ama ye nyina agobo ma nyina mane ma nyi se ye maso nje mra ya ntu ya bo ate oni ya ndibekata enti anu na se se de na na eji o ma no bo se o mo ntu ya bo ate na kure we de ye ni ntokwa bia enti o mo nya na ya fanto ko ti se ye be se kira samti de se no de ye hu se andi no e ka wura fie mu ko tire nipa ni bi ben nyansa na nai de don ko kuma se I don't hear like this. Quite a first way warm. And you are Kojoba campaign leader there. You say, I like you to do, or Kumasi, or Nicolani be a two Kumasi. You are not so near someone. You say, what will go ha? And you know, you will be a warrior. Nana Jay, what, so only just in was Asante-Akyem North. The time. Nature say, Udibre crown in Mudupa, Nana, Asama walking. De obi abeka kire wa na se de wankasa do ani ehunu se de wo kire se MP atutuo MP achiri nipa ne ho nkeka ho no san se ana o hye kakra ana gudu mienu me sore na me hu se nyema bi obekumi da so saw na me fi ani ben police station nti nyema obekumi da so na president ko fo abo de mbe se na aboba me se bi kire nkira FM ayi ni oba ho se oba kire no asem me se bi kire se aboba no bi ni o ma pre wi ogura no bi ni manya se ni aboba no bi kire no enti mimi gina baby ahwe nipa na eko wo se police for jacket ya aye bografufu police kwetiri why asem na okay nana why asem na okay why na also she police for atade no bografufu no police bi kwetiri me say why na next atade no MP no oni DC ni anom je atade no Aya lawyer and the appear could be no who was a police for bulletproof. Me no matter. Me chantron to me you know. Okuta tuo. Person no krano. Who a person who yin. Oh, matter. When I say something I'm thinking of na abra oka say odi abante o say fence o CEO say then odi na chi nso no. Sabe the car na na o me the tundra. Ana sama na juno ana ngwala edi na kino buri etuo saa ko ti so nkotu ko no fia na boy na fia dwane ti boy na de o mo nya na nke no o dwane e ho na nkotu tuo no a aka kola bi wo gidi mu ho no na wada ma nana minim se muti kronum na eden a ya wo mo ehwe mra so de enso bibi nkoyi a ade akyen mo afra posifo abi so mo se die enti ene no mo ni MP ekurekuratu enam echiche mo mra ntie no mo bisa ho asem wadama anope ya frɛ policeman no so oni agogo na ma o mo frɛ no no so oni ho enti akola ba ko abaya ba ko kra ba se sojafo no ba ne fie be gugu na ko me ma mo sentre ni no ko no fie so onko he de no pon ya gugu no nche no
Nippon bebre. Nana. Papa. Wadaroma eye police for anasa soldier for na police for nya soldier for nyina. Soldier for what California hotel bi wo video. Na soldier for na tia and the go for na ho. Wo ko ba bi o bi na so play video no say say nsan ne mo a. But be san ne mo ama mo ahwe. Na wo ko jogging a soldier for no san no. And then wo ko ya soldier for no san no video no ba tira mo. And no e video no nyina nti na me ka tem no me ka ti me bo say. Eti anra de na sie no wo ho video ha obetimi asend bi amayen. Kwa di kakra tire no. So ko bebre de ba tira mo. Ye pe bebre pa. Eti sesei de ekwaso e de na je se metiase a wo akwa ejasi na e de ohemfo kakra ka ho a mo ne eye momra hye badwani no mo nti yie kra. Ya ne ho ananti yie. Mo ne mra hye badwani no sesei de bia suba wada na de enti no mo ne nti yie. Ya ne ti yie pa na futuo no onye na ye ma no obeku ono nti na ya sore nyeke bia ya ne ni boni bia onye obi ahwe ade a wo ya enya no ye ka ontie enu nti na ye ka che ne se wonyai ana empimia o so re jansa na wotie jansa free jansa ba be na amata na 6 months wa na ju don ku nyina wona mabonten aden enti sa na ye no Wadama akansie na omo mienu no eye yewura kodwo ban ne lawyer Anyemadu na omo kono na mota yewura kodwo ban achi wo ho. What can you be after more? And no correct. I knew my daughter in your friend say, Kafra, lawyer and the appear kubi, lawyer and the appear kubi, any Kojoba, Menami Bisaso, or Mackenzie, no Miano, Equa Kensiano, and you be an amota Kojoba at you. Papa, man, tell will be a Opia, what friend a pen be a can. Kojo baaje ma mra owoso no niema na oya na enya metake no opakura sa krepo no opa meba kire ma na sa mefra no ma dia san ne wo se ye kwa me pa so woni kwaku atade nkotena njira FM ma mfana ni agro kura adie bia wo ye kromo ye nkro ma na ye ye onye nya politics o ye I am politics ye nyina ye party ba akum se sa agugu ha NDC ni winda Asante-Akyem North NPP ntimi winda ye nyina ya NPP fonti sa wo ya de na nya de betufu na ontie dia ya mpew. All right. Nana mame na wase nana eje frempon ye jase hene e wa Asante-Akyem agogo e na otese ani no edi nkomo ne e bo moden se ensa beka lawyer and apia kubi eni yasoa ensema hodo a yesobo e de ebo no so